Mayong buntag na nimo sa ko ka driver. Wala gyud ko giapil sa SAP. Kay ginapili lang nilang ginalista sa sa maning VHWD, ha? D siguro ni. DSWD. O wala gyud ko na apil, nya wala man ko'y biyahe sukad pag lockdown. O nya ginapabor lang nila ang duol sa ilang dughan. Ampere. Ano say ampere? Ampere daw kayo matod pa sa tong texter 605. Butangig nyalan para ma-address na tong imong concern. Kay daghan nagtawag na to dinhi nga gi-direct na tog tawag sa ilang mga BHW. Pareha sa zone 2. Katong dunay taga Midsayap, North Cotabato, naabtan mag-lockdown. Matod pa wa na siya kauli dito sa ila. So naa siya diri tanggong sa Digos diya sa Barangay Zone 2. Moto atong gitawagan ang barangay health worker na si Joy Laurenciana. Ambot, kumusta na kahato? Kay ilahan mo daw tong adtuan kung asa nagboard asa nga purok sa sakop sa Zone 2 Digos kay para ilahang interviewon, ilang sutaon kung pwede bang maka-avail sa Social Amelioration Program or Social Amelioration Card. So kini pong imuhang kaso, usa ka driver ngano wa man kagiapil og ako pong pangutana kung para in fairness po sa mga BHW kung mao imuhang namin asa sila dapita nga nagpili or gining namili og duol sa dughan. In fairness po sa ilaha unsa may ibong ebidensya texter nga katong duol sa dughan lang ang ilahang gipili. Kay naa man goy duol sa dughan nga angayan pong maka-avail. Bisag nagbaguod na sa kalisod ang higala sa BHW tungod kay duol sa dughan dili na ko apilon. Diba? Bisag one day, 1-8 na lang ning ako ang higala. Ngalan niya dool sa kundughan. Ako nga BHW, di ko na lang ni apilon kay maisyo na puntaan sakto ba nang ingana? Doon ay mga dool sa dughan sa gobyerno o sa BHW, sa DSWD, basta kay qualified, madool man na sa dughan o dili, pwede na matabangan oy sa SAP. So unsa may basihan nimo diri karon texter nga dool sa dughan. Tanawon po nato na. Kita mismo mo himo og investigasyon ana. Diba? Ubanan pataka kitang duha, imbestigahan nato na kinsa nga dool sa dughan. Kung tan-aw nato nga kana nga dool sa dughan, kwartahan dunay saktong income. Diba? Pensionado. Dunay dunay kanang tabang gikan sa abroad, dunay mga anak sa abroad. Kana dili gina pwede. O di ba ka dagkog sweldo nga empleyado sa gobyerno? O niya dool sa dughan kana. Makigkumbate gyud ta din ha. Pero dool sa dughan nga isang kahig, isang tuka pod. Parehas po sa mga BHW, pareha po nato. Way problema. Bisa pagdili kay duol sa dugan, bisa gadikit na siyang dughan na, way problema na. As long as poorest of the poor, maduol ka man sa dughan, wala yun na problema. In fairness sa mga barangay health workers, nga, mo na kasagaran madungog nato. Duol sa dughan, kung dool sa dughan nga dili qualified ka na. Diba? So para ma-address nato ang imuhang kuan, kay para atong tawagan ang BHW nga nag-interview nimo, nganong wala ka na appeal. Unsa kahay naan nimo nga wala sila?